Posljednjih nekoliko dana Amerikanci su u velikom broju izašli na ulice da bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog rasizma. Prema crncima se ne postupa pravedno. Bili smo nekad robovi, a živjeli u segregaciji do prije 50 godina. Tek smo tada dobili pravo glasa. Dobili smo i crnačkog predsjednika, ali to nije dovoljno. Neki Amerikanci smatraju da su postupci policijskih snaga isuviše surovi. To je sistem koji odgovara samo interesima vladajućih snaga. Ovaj sistem u suštini ne mari za humanost. Došlo je vrijeme da ljudi izađu na ulice i da iskažu svoje nezadovoljstvo zbog tih nečuvenih ubojstava iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. I ljudi su umorni od toga i ogorčeni, traže pravdu, kaže prosvjednica Jill. Ali je i rad policije postao opasniji nego ikada. Policajci su pod velikim pritiskom, kaže šef policije u Dallasu, David Brown. Tražimo zaista isuviše od policije u ovoj zemlji. Ako nešto ne valja u društvu, prepustimo policajcima da to riješe. Nema li dovoljno sredstava za mentalno zdravlje? Neka se time bave policajci. Nema fondova za borbu protiv ovisnosti od droge? Neka o tome brine policija. U Dallasu ima puno pasa, lutalica, pa neka policija juri te pse. Znate da ima problema u školama i to ide policajcima. Sve je veća frustracija zbog prevelike moći industrije oružja u blokiranju takvih zakona koji bi ograničavali prodaju oružja. Lobisti tvrde da bi naoružani građani mogli zaustaviti aktivne strijelce i prije dolaska policije. Uvijek kažu da su tu da bi spriječili sljedeće masovno ubojstvo, ali čim su čuli pucnjavu, počeli su da bježe, pa pitam se gdje je onda ta reakcija koja se od njih očekuje. Masivni prosvjedi su znak širokog nezadovoljstva, ali i društvene podijeljenosti u zemlji. Ako se naša zemlja ne ujedini, doći će do njenog raspada. Imajući u vidu nedavne nemile događaje, to je zaista veliki izazov za sve nas u Americi.